این سفر تصمیم گرفتیم در زیر موضوع نیروگاه برقی آبی روغن یک صحبت داشته باشیم و در اینجا مقصد از صحبت من هم پس زدن اون نیست و باری دیگر از همین منبر بلند صدای مردم و تمام هموطنان این روز رو تبریک میگم. واقعا یک چیزی بزرگ بود، اما بعضی نقطه های هسته که باید ما در او صحبت کنیم. تا امروز بغیر از یک چند مخالفی که در خارج کشور هست دیگر کسی از او حرف نمیزند، گویا که اصلا همون چی طوری که میخواستن همو هسته، چی طوری که ملت میخواست همو هسته، اما در اصل این چیز نیست. در اصل ما باید که اصلی هدف رو نگاه کنیم که مقصد از ساختن و مقصد به استفاده دادن این نیروگاه چی بود. آیا ما میتوانیم گفته که بعد از ساختن نیروگاه روغن مردم تاجیکستان خانه هایشان روشن می شود؟ آیا می توانیم گفت؟ آیا می توانیم گفت که دیگر فرزندان این ملت در روشنی برق در مکتب ها تعلیم می گیرند در یک فضای روشن؟ آیا ما می توانیم گفت که دیگر مادر تاجیک در نیمه شب با چراغ باباگی نه بلکه با نور سوید میتونه که به فرزند خود مهربانی کنه؟ و همثال این ما میتوانیم هزارها مثال ها بیاریم. اگر که ساختن نیروگاه روغن برای ملت انا همین چیز شرایط رو مهیا کنه، خیلی یک زحمت ملت توانست کرده. بیاین ما زیر موضوع صحبت کنیم که آیا نیروگاه برقی آبی روغن مال یک شخصیت است یا اینکه مال ملت؟ بسیار یک مهم است. پروژه برنامه‌ای که ساختن پیاده کردن، آیا ما ایرا میتوانیم گفته که واقعا این مالی کی است؟ مالی ملت است. اگر از تاریخ نیروگاه برقی آبی روغن ما نگاه کنیم، سال 1974 از طرف حکومت شوروی در عموم یک انشاءات بزرگ تصمیم گرفتند که باید در تاجیکستان چنین نیروگاه چیکار کرده شود؟ ساخته شود. و از سال 1976 شروع کردند به کار تا آخرهای سال 1988-89 مبلغ گذاری میکردند و تا 40 و 43% این نیروگاه به استفاده داده شده بود. یعنی که همون تونل های مهمی که کنده میشد اصلا تا 70 کیلومتر کنده شده بود. یعنی بعضی از تجهیزات هایی که در اونجا لازم بود او را آورده گذاشته بودن. دیگه میتونیم در عموم گفت که پس از پاس خوردن حکومت شوروی و صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان دیگر یک مدت این چیز کنار گذاشته شد و جنگ های داخلی در تاجیکستان شروع شد. دیگر نتوانستند این نیروگاه دوباره کارو دوباره به حرکت درآورند و متخصصانی که در همان شب و روز از خارج کشور بودند، واقعا مهندسا ساختمانچیایی که بودند از خارج کشور بودند و در زمان جنگ دیگر اونها رفتن از تاجیکستان، فرار کردن به وطنهای خود رفتن. همون گونه‌ای که بود دیگر ماند. و بعد از بسر قدرت آمدن رحمانوف چند بارها کوشش کردند برای ساختن این چیز و حتی بدون کدام آوازه، بدون کدام دروازه میخواستن که این را بسازن همچون یک میدان تجارت مثل دیگر کارخانه ها و دیگر شرکت ها و دیگر انشاءات های ملت که مال خود کردن و شخصی کردن، مثل او میتونستند چیکار کنند؟ انا همین نیروگاه درست کنند و تجارت کنند، مبلغ کار کنند. بعضی از تجاران و صاحبکاران که ربط به اولیه خدی رحمانوف داشت میخواستند باز دوباره سالهای 2006 2007 و چندین بارها کوشش کردند، اما خب دیگر در عموم موفق نشدند. و سببش چی بود که امروز این نیروگاه را محض در سال 2018 و 16 نوامبر درست کردند. یعنی اگر که در وطن سیاست سالی میشد، اگر که در وطن یعنی که اینها میخواستند واقعا برای ملت بکنند، برای ملت یک چیز بسازند، چون هر رئیس جمهوری که سری ملت میبیاد با سری
қудрат мебиёд, дигар ӯ вазифаи шаҳрвандии онҳо астае, ки мардумро ба қувваи барқ, мардумро ба фазои иқтисодӣ, мардумро ба фазои иҷтимоӣ, ба ғизои маънавӣ ва метавонад ки ба тамоми он чизое ки дар зиндагии мардум лозим аст, ӯ чизоро барои мардум омода кунад. Зеро ки ӯ амалҳои кадом қаҳрамоние нест дар умум. Як чизи оддӣ астае. агар ки мо мисол биёрем ки фақат дар Тоҷикистон нерӯи барқ асту дар дигар ҷоҳо нест, ӯ амали дигар астае. Аммо имрӯз дар тамоми дунё нерӯи барқ мо метавонем бубинем бо чашмои худ. ва имрӯз дар Тоҷикистон мутаассифона асри 21 соли 2018 то имрӯз баъд аз сохтани агрегати якуми роғун ҳам то имрӯз ҳоло мардум бидуни қувваи барқ аст дар баъзе аз минтақаҳои дур. агар ки мехоҳем ки гӯен на шумо дурӯғ мегӯед, марҳамат кунед, равшанфикр доред, аъзои ҳукумат ташкил бикунед, равед ба минтақаҳои дурдаст нигоҳ кунед, мардума ба кадом шароит зиндагӣ мекунанд. чаро намекунед? чун медонед ки воқеан баъзе минтақаҳо бидуни барқ астанд. аммо дар як ҷои дигар мебуред, ана мо розғун сохтем, хоб як дигаргунӣ кардем, мардум дигар беҳтарин шароита зиндагӣ мекунанд. яъне бояд ки мутаваҷҷӯҳ шавем ки чӣ кор кардесен аввал. бисёр нуқтаҳое ҳастае ки бояд мо зери ин мавзӯъ суҳбат кунем. яъне ман фикр мекунам шояд баъзеҳо боз мегӯянд ки шумо душманӣ ба ин нерӯгоҳ доред. шумо намехоҳем ки дар як чи бунёд кардан дар дохили Тоҷикистон шумо имрӯз мухолиф ҳастен, ирам чӣ кор мекунед? хоб санг мезанед. не, имрӯз манзури мо худи нерӯгоҳи роғун нест. манзури мо худи сиёсати имрӯзаи ҳукумат аст, ки дар баробари ин чизе ки миллат сохташ бо заҳмат, бо машаққат, бо ин қадар амалҳое ки миллат кард бо ӯ сохта шуд, имрӯз оварден моли худ кардем. биёед ки мо бубинем чанд фоизи ана ҳамин нерӯгоҳ аз ҳисоби худи Раҳмонов сохта шуд. чанд фоиз? як миқдор аз ҳисоби саҳмияҳо ки аз соли 2010-12 шурӯъ кардем, аз тамоми донишҷӯён, тамоми муаллимон, тамоми беморон, тамоми духтурон, кӯдаконе ки тоза таваллуд мешавад, соҳибкорон, ҳар қишри ҷомеа ки набуд, аз ӯ хостем ки чӣ кор кунем? 100 сум, 500 сум, ҳар чизе ки набоша талаб кунем, то ки ба мардум чӣ? гӯё ки ваъда диҳем ки мо барои шумо қувваи барқ метиҳем, саҳмияро гирифтем. қабул астай. миллат заҳмат кашид ва гуфт ки бале, мо бояд ки аз буҳрони энергетикӣ берун шавем, бояд тавонем миллатмонро соҳиби барқ кунем. дастгириҳо карданд. аз соҳибкоро чӣ қадар зиёд буд? соҳибкоро чӣ қадар? хусусан Зайд Саидов ва дигар соҳибкоре ки имрӯз дар дохили зиндон ҳастанд. чанд дарсади ин нерӯгоҳ аз ҳисоби мардум сохта шуд? хоб ва чанд дарсади дигар аз ҳисоби буҷети кишвар, ки биёед мо буҷети кишварро ба ки рабт диҳем? ба Раҳмонов, ба оилаи ӯ ё ки ба миллат? буҷети ҳар кишвар моли ӯ миллат ҳастад. дар ҳар гуҷо, дар ҳар як иншоот, дар ҳар як барномае ки сарф карда мешавад, ӯ барнома охираш бояд моли миллат бошад. бояд ӯ барнома дар охир рабт дода шавад ба худи миллат, на ин ки ба кадом шахсият, на ин ки ба кадом оила, ба кадом хонадон. чаро мо ин чиза рабт метиҳем ба як шахсият? ва қисми дигари ин аз ҳисоби коғазҳои қиматбаҳои ана ҳамин нерӯгоҳ ки бурден дар Амрикову Аврупо фурӯхтен ва 500 миллион доллар ҳам гирифта овардед, гуфтен барои сохтмони нерӯгоҳи роғун як агрегаташ 500 миллион доллар масраф мекунем. оварден анаму маблағҳоро аз ҳисоби қарзҳо, аз ҳисоби грантҳо, аз ҳисоби соҳибкорон, аз ҳисоби донишҷӯён, аз ҳисоби буҷети кишвар сохтен. дастон дар накунад. ва чаро дар баробари иншоота дуруст кардан ба истифода доранд, номи кадом аз соҳибкоро зикр нашуд? номи кадоме аз узви ин миллат зикр нашуд? номи кадоме аз намедонам мардуме ки заҳмат кашиданд? номи он ҷавонмардое ки дар онҷо мо шоҳиди ахборот ҳастем ки чандин нафар ҷони худша доданд дар ҳамон нерӯгоҳ? онҳо буданд қаҳрамонони ин миллат. онҳо буданд асосгузорҳои созандаи нерӯгоҳи роғун. фарзандонашон имрӯз ятим монд, яъне ки дар он ҷо ба садама рух доданд, хоб аз дунё гузаштанд.
барои чӣ? Барои сохтани нерӯгоҳи роғун. аммо шумо онҳоро канор гузоштен, фарзандони онҳоро нигоҳ накарден ва он муҳандисҳо, он сохтмончиҳо, он заҳматҳое ки дар он ҷо мекасанд, касе аз онҳоро дар ягон нуқта ҳатто зикр намекунен. оварден рабт доден ба як нафар. мутаассифона оварден рабт доден ба як нафар. гӯё ки роғун моли як шахсият аст. гӯё ки роғун моли як оила аст. агар ки Раҳмонов намешид, тамом. ва суоли дигар ки оё аз наздикони худи Раҳмонов мисол биёрен. ман аз ҳамин минбари баланди садои мардум мегӯм, биёрен ку кадоме аз онҳо саҳмияи роғун харид. биёрен мисол. буроен расонавӣ кунед, мебинед кадоме аз шумо хариден. Заид Саидов гирифт, зиндонӣ карден. ширкати Умед 88 ҳам ба ҳамин шуд. дар баъзе аз шумораҳо баъзеҳо биромаден комент карден ки хоб $180 миллион ҷамъ шуд. баъзеҳо гуфтен ки $250 миллион. хоб дар баъзе расонаҳо гуфтен то $300 миллион аз ҳисоби саҳмияҳо ҷамъ шуд. киҷо аст Apple? киҷо шуда маблағо? чаро ба мардум набиромаден чикор кунед? ба мардум набиромаден ки гӯен ки инай мардум 300 миллион, 250 миллион ё ки 180 миллион дар куҷо масруф шудааст. марҳамат бигирен. бисёр нуқтаҳои муҳим аст ки бояд ки иқтисоддонҳо ва фазои сиёсаи Тоҷикистон ин масъаларо суҳбат кунанд.